kijya cyane ingene gihora ciyemera ngo ntawo gikubita kuko uyu munsi ndagikubita kuri 2 miliyoni nagaragara cyo turengene cyama kinyishima ahubwo ingenda gitelefone kamanda abikwanza ko ariyo shabi tatu yanje aruzi no munsi ndakora umuti ya baby oh sawa shanda kukumbuwe kandi nshaka kukubona umviriza ndakubwira bwana surprise unsange nyine kukabare bita kuri Papa Africa niho nicaye takujomba kantu urabizi sawa sawa araje chérie, ntabwo wambonye. Bebe, nawe wihuse. Ntabwo uraje kwinyegeza. Aha niho hantu hambere hanywera abantu bakumakomeye nka twebwe bibikomerezwa. Uhabona gute? Sahel name is Papa Africa. Akabari kiyemera kamwe n'abantu b'ababogare nkatwe nyene bameze neza ubibona gute rone. Ubona gute? Ntubishaka kwegera. Bebe. Kama rero ntacu, Sheri. Icamira gushimiye ko wihuse n'ingo. Ariko nkapere nkago. Umva ndagutera inkuru. Warugize imisi mbona. Hirya y'ejo nari nafashe indege ebwana arere tu naragiye kwa musamene wacu Chris Brown muri Amerika ubu niyo najemo nafashe arere tu kugira nyaruke undi munsi nuza kurutanse sawa nendagiye udishira nake gukora none namangenda nkabura ikintu ndakubwira nkabura kandi n'imitobano gutera uyu munsi baje banyigisha karirimbo ko kuririmbira neza yikoma ngo mwana wenyene yenda guhitse nyene cyo nakwemerera ushaka kumva nakijuna Chris Brown mwene mama uravyumva je t'aime I love you memo shero kumva gute umara sana bakara yisiga mugorogo sheri wenda kwemera kandi zogufira hamara tu mwene nasero kwisiga ubucafu burebure kandi nabize nakadugo kwa yenda kuri vraiment natubaye okay sawa uyu munsi wenda gutera inkuru tumwe hama ejo kibe hirya ejo ngene kuzo gushopingira shopping ewa twenjoy amwe navuga ati fise umuntu nyene yiyemera kandi sidasoro ko ariko nabwa bushenze tuzogenda muri gare aho ushaka hose sawa muri gare nziza kandi ndakeneye yuko na hirya ejo bishobose n'abavyeyi bawe nzobashopingira neza bakora ikintu kiziza okay hama tutagize no birebire karibu tubanze maze ndakuzimane nizere ko no munsi waje nyene uri fit jendi gado frère obrigado wenda kwemera karibu sheri uyu munsi uje ndakutira keya bravo bonus ama nicara hachi ngo nicara inga sheri nyegere ndakwegere barumumbuye no problem yo sheri ahantu habona gute ntacyo habaye ahantu ni hamwera abantu batiyemera ubanje ucumva ico kintu ugira akavi mu mutwe kameme bene wabona Chris Brown nibo bemerewe kwa hari ico utaruzi Sioni uramuzi cyangwa uramwumva Sioni ubyo mugwiza tunga bavuga ubuye nyine iriya soko afisa umugwiza tunga mu Burundi ngaha umugabane mutoya kuri rya soko urabyumva hama mu minsi imbere mfitanye igiteramo na Big Fizzo urabyumva aho hose ngeko tuzoba turi kumwe wewe waragize amahirwe ko wararose umukunzi nkanje vraiment Yako reka we ufise amahirwe menshi naragize amachance prema kumenyana nawe yego brave numugisha sawa hama ushaka gufata iki vuye muri Amerika mfise amadolari habiruzuye nahise kuvunjisha mfise mesha aruzuye bro okay mwe biri hariya kuriya mwe na bya bindi mwe kumakwe muri misra bita kutega navyibaga baraje sheri nta kibazo vraiment je ndakomereye nzokunywera kwindira nzokunywera ndakunywera ngenda kunywera none nta nico funga nzi kubanza gufata nkaragu nyene
iriya kompanyi nyine ku mafiriti menshi yiyemera. Sheri urazi iyo bagomba guteka icapati babanza guteka ijyayo koza ipano rero mbere yo kurya mbanza kumwifana kugira ngo ariko nize mundi mwanya urakwita ko raguci buri nkoko nari bivreme wowe waje wipanuye neza nyine amatama wayavyimbije utamira nkita ko utamira arimo kugira nyine yapunguza ndaza kwago sawa reka twatubira karibu severe ni sawa singambe hari injabuka turafise ibyeri turafise amaboke hari amamsteri akakana kari keza wa abaju fanta bikanye afati icyo ashaka cyose ndariha genda nibifana dasi oya nta probleme we banza ufate amajenga tuma mu nyuma nta kibazo ije no kumaza kuba ikinyota erega mvuye muri Amerika ibintu byo mu Burundi biracyango okay biracyakugora nero ntibizi uzonda kwimanya umuvini yakuzimanye ini komakomeye indi bazimara kuri Yesu ijya niyo twakwinywera tukagena bya binyama bimwe nyene usanga biri mu makopo kugira amenye ngizo ga Burundi banyumva zizongora cyane n'ababyita bitego basha bijya bivuga byo mu makopo none nzi fata indege yarere tubona ko cyari ikintu gikomeye Sege mga gusukura amaza vraiment ufata akantu katagira udusoda vraiment usako n'umuntu w'umustar nkanje afite amafaranga nyene big boss nakwemereye yuko ku yindi map vraiment okay tuzadusohokera ku yindi map zafa barazinyaruka uranyaruka kweli cyane neza murafata bakiriya neza no musi mbana n'akazuba katari kenshi rwose yego ndaguhamagara mu kanya wowe nugira ikibazo yego wowe banza ufate gusa no shiri ibindi turabivuga ishero umwe neza nikakunigera ngo witonza hari mu kabari k'abakiye ntumara amazi babonye nk'umugozi muzima cyane mu ngari karwa gutyo wowe kandi ndakubabatisha mu mutima ntacyo enjoy warunyoteho yo kubisa isake mama we dufana turyoshe gute cyari no problem nakubwiye icyo ushaka cyose ndari I am boss link none yage ko kutanyugurije shino kwa kigingi no oya agamenye yanje arakomeye oh okay sawa leo nimba wishobena wabonye biragumye ntacyo akagumye bagumako ariko bo mutoje ntibabona amaso yose ariko turabashye ubabonye wicanye n'umusake ndakunda cyane kandi we nzogupfira bashefu murajya amagi n'ibyema rindira gato turavuga okay aya magi n'ay'inkoko nuko ushaka igirira imwe umuswi urarironka sheri umura kubwira bene usanga badanaza amagi amwe ataba batuye mu ishyamba hari oya nukura amasheri nkajya afisa akantu igitembere n'igivuye mu gisuko nyene kizimbye iriki wabwirira igikora idakomeye umbiriza rindi ndamubwire kwani we rindi ndakubwira igikora idakomeye sheri amagara okay nikaja mutonorera n'amagara byo aya peti iryo kubu ribona gute iraryoshe vraiment n'ukuri mu sawa umara kubwira akumunyu ingenda munyu ingena kubwira cyo muhura kubwira kirazira kuba uvangira abantu sivyo none nakuvangiye gute ngo ninde yaguhamagaye none kuja hariya ngo yamagi y'inkona yiki naguhamagaye none ndakagucuruza kandi natari kucuruza ndagusavye rero sivyo twariyereye ugarutse takuno ubwo butwe shensi sha ugize imana nuko pisa no magi amashere umara ryoshe amashere umva kari karyoshe yego vraiment urego n'ukuri cyaboneje ubu habya Jesse nkunda kubyizera wawe udanaza amagafu regi usanga yarahoze ameze ukuntu kamime ngaho ufite umuboga aravuye muri America Paradise nakukwiye kubyumva wabanye ko nari nibagiye umunyu ntarindi mugi Sibyo bintu byagutera ingwara. Amagi ndabasanga ari gushopigira ibintu bimeze neza gutwara mukareka. Sheri. Yo. Sheri rimwe gusa. Okay, na problem. Wewe fata ntangora. Ndakumura. Sheri. Tira pare. Wenye n'ubundi. Wewe unareza gutazi no gutono. None si ya mama. None ndakutonore. Uyu muna arashira. Hiryo ni wewe warukwiye kubikora. Sheri, wewe nabonye wiyemera. Igugo mbumara amazi. Ubundi
gutonora neza gushiraka kunya kaguzimana nyene nk'umwamikazi uri kumwe n'igikomanga rero ubundi muri kano kanyuri igikomanga kazi ugerageza kwiyemera kuvuga mu barugo umwanya ari igikomanga makazi ariko rero no mukobwa ndabona hapasira inyungu nyinshi uraryohewe boss I am boss Lin ya mutoya wa Big Fizzo mwene wabona Chris Brown na Shimateo sasa toka sasa utakuita mukuru wa milioneri nane ujya gute ntarindi mwiyongera Sheri byo bintu birakuje kandi byo bintu birakugwa zona ugomba kwari inzoka mu Sheri na ya nyuma nuko nyine bagize imana ugahura n'umusare nyine akomakomeye nkaje bafite amafaranga n'ubwo bari bigora bingana gute zo gutwara mu bitaro byose mwe bigurirwa abantu akazi kawe wapfuye nabi n'akazi kawe mwene wabona Chris sawa we naso reka maye bugana n'agahungu hama tuvugane ngo tuvugane gatonya doko ntora magi tora nyine magi ya cyaro byo hego Ese ntakira ngo tuvugane gatagona na muri ashagenda sheri shinyaro kuri kurango bitano ya sayisha Ese sida kuri uriza Bakusabye vuga kamuruze ndakwereka Kenda rero kuri mutoyi wanyu de wasiyo we ntunjirire mu buzima n'abarika basohokanye umukobwa cyangwa igikoko n'imitoma rasta kira rero ningo kazira kwigira nk'umugono zose ndakwereka abasani b'uburofa waba bakongera kandi sinakubwiye ko naje niyeme ego jo yimera mugabo sheri yawe hakashane nica mugabo uriye nka 300 400 nzi yuko nyene ugenda uvuga ati uyu munsi nahuye na sheri wawe ariko meme musoto sheri oya nukuri nako yona kubwiye ona nitwagaruka nukuri mana yawe amajana amajana 5 ariko nta nakubwiye urabona hajya hepfo gatonya ahantu bita kuri ntuma ngende hajya ni kwa data wacu bariko barahakora ama etage bashira isoko nshasha urabyumva ndoche ndakuguriza ikimangazini kinininya uce wicaramwo ubu mwamikazi hamwe uzovuga ati je narakunzwe sawa Nusigara ngenda hejuru nitiyara nibazongire ugenda ugiranje hari umuntu tugomba duhure ngati kitake nyene tuvugana akantu kakadiri nzokura mwani mafaranga menshi hirya yejo acha sanga ngaho ukabare we ntaco genda mu rugo hama ngoba cinca kuri hajya ayo twafunguye shiri ndagusige nta kibazo wowe genda wihute bavye ntibagushwanire nuzi ko nagutelefone gihuruduka wabateguje bavye none oya sinabateguje bo sawa nta kibazo sasa okay asheri bye we nico niyo mpamvu ndakwemera mugabo shiri sindagusiga ndakurindire nga we nakubwiye taha ndagusigwa ushaka abavyeyi baze bakunyibe mu nyuma akagipupu irega nakare namureba none ubundi yabandanye ajya kubona amahera yari yamperanye ubundi cyane ko cyafatwa muri kagahungu kamara ndagacika gute aho nabereye muri Amerika kera uyu munsi akaje karashitse pe ariko ndagacika tu kamamagara umwe baza ni severe hama nyene ndaguriga ndengana gucunza ntusohoka ndakuriye amafaranga yanakubwiye sawa ndabizi uri kashimani badugira ikibazo gatinga ndaje sawa musohoka n'abakobwa bajya nk'ibikoko hageze kuri ya mugaca mutambira kikaguti uyu munsi ndafashwe ariko ndagacika Chombira hoje ni wawagiye cyangwa umamagiye anje ni wawagiye nubonye wari gukora amahera ibyo byo cyari ko mama yera sindabiraba yameze ngo agiye mu wese nimba yaciye mu madirisha nimba yaciye mu wese ntabyo rero we numva rero araza nanjye ndamurindiye namubwiye ko ntamusiga ndamurindiye nibona yuko sheri wanje ashobora kunanirwa kuriha ibintu bibiri nangahe sheri waje ko namubonye umengana umushomeri kuko ntabwo nobura irengero ryiwavuze ko agiye mu wese we witonde nito yamye kuraba Chris Brown no munsi nimwe nabona siyoni ujya urabyumva witonde rero nimugoye kubesha mama uri kuramurabona ujya ari umuntu azinanye na Chris Brown
muza muragura imyoma y'inda gusa agashira ku ntego ashira ibihumbi 2,800 ngaho muriyambika neza mukiyambika ubwo bushake bw'ubuterano ibisusu mukagenda mwavuga ngo mukayabura cyangwa kujyana mu ihoteli none dogo roga hawagezeho angwa hano sheri buda kugiye utaye kubera ko kiringa uzomara none kuba abavyeyi bashibaza kuri hehe sheri none babizi none bazi ko dukundana none barabizi mukundanira iyo amaza mu mpera z'amahera y'amagini none dogo wega ati ndaje kugura amafaranga kapo musaza mutoyi wasiyona kabari karamwe none sheri nagira ngo sheri kuri kubaruka kaburi kurambabaza vrema we mukaburangira ntundi niyo mpamvu nawe mutipe ndamurindira ndamubuzangiye n'ishavu cyanyishe yakwica reka kwigomora je mu mwanya muto ura kugira amafaranga wenda kuri amafaranga musina gabanya amajambo araguha amahera niyo uri mu bintu 2,800 urabona telefone yangu iri wowe ujya gutunga wewe nabi bamwe urasuzugura bwabo WhatsApp urutana matura tuze birangwa n'ibintu vuga buke ko ngira akati ko murahaguhindurira imarera akazi kameze neza ugahindura umuntu utembera mwibara utembera ngabagihinza kayambage nose tukarashira ahantu heza mutamuraki byo mudashoboye kwishura ashoboye gushimira 2,800 wabanu wari umugabo muri jodati mushakuna kuramura ubwira umubiti ngumi n'ibyo kuramura ani kubashira washaka kubashira wewe mereza mahera ntabwo ndakubita ngo tuvugane ndira rero nziza rero tugura kugira sivyo je buri mana mbara bayasohoke mba byagenze gute ntumbaza ndakura ndakiriye mumereza amahera yanjye we mama bisusu mereza amahera yanjye mbona amahera afite ngo bayamusoke ndakurarana mwihoteli je no kuri Imana mabande yabo namwe ndamubona n'isura y'abasumu amahera afashe uwundi umva ugomba afashe uwundi wari kurandera ingumi zo mu dogo nk'umugabo umwero bwaceka kunywera ubundi ako kama kanjye muri twaje bro grand frère Joyo undahinduye je na moteri twajana mereza amahera yanjye cyangwa okay sawa mbira nakubwira banzurindire rero mbwira wigeze umara amagi yawe amagi yanjye none ari yariye ni wowe yamusorore wowe wamiraguye amagi y'abantu bibona utora ukumenagura utora umenagura agafana usuka ayo muhere amagi yo merana none grand frère ugomba ufate nabi ku bintu byanjye ufite ko amahera ndayabuze amahera nk'ibimashini gusa murasohoka n'ibidemu bijya nk'ibikoko none wagomba umwanya bro kura reka basi ndaguhembera imikashi ndakurungikira ayo mamira imikashi yanyu nayo nkeneye no kumambika muke zo kugabira basi kioski ndaya pasi yo sheri ibihumbi 2,800 byo kora gukora ibishati sheri wawe n'umukene kuri muti Urona weye zamuraki byo mushoboye kuyukuriha niyo umbwira je nka gusohokana nari kuguma ndagusororera ibigiri kashi basi warangura imwe n'abana siyoni imwe n'abana siyoni rero wewe wasanga ari umusuma ahubwo mbona kugirisha mujamaki nk'ibikoko ndamuhaye agashati agenda kameze agiye kabisa akisha ubushafu shega kungira ikirofu wallahi bishaka kungira ikirofu none shida itobanza kuva kera agashati kagahita ko karumagira ishati nk'umwana avuye muri Amerika sinshobora kweba ahubwo waruvuye mu minyaganya ni waruvuye mu minyaganya ibihumbi 2,800 babigukuriye ishati ugira usuduka n'ukuri kw'Imana umuntu nakunda uzo ndakubwira ishapu yonyene ayiguze $300 virigire combien urabona ko bari amafaranga yapagize ahubwo barakujana wowe ntunyemera wewe barakujana kwa roja $300 wana ni wana Dominic usubira gusohokana umukobwa atamaheruka mukura n'ibirato y'umukobwa ahubwo ndakubabarira wari kuyata wowe nyene amagi wowe genda sivyo tuzohura yakabise ndawushira ko kavi akavi bagashira ku nzu ntibagashira ku muntu sawa tuzohurira hose uyari no musi unyibagire ibikorwa bitaga ibimashini kera n'akanyo gato koroka abandi tekanye urakabona nawe uzotugira